ubu rero nona turi kuvugana habaye iki? Kongo yasinye amasezerano, babandi bitaga ingabo z'u Rwanda nta numwe babonye, nta nuvuyeyo. Hano rero ngahita mbona ko Kongo ubu iri kubisinya, yabishaka itanabishaka, ariko iri kwemera kubisinya. Icyo cyo nikiri ikibazo. Therese Kayikwamba aratwite, kandi no gutwita ku mugore rwose si ikibazo habe namba nge mbivuge mbisubiremo. Ariko kubera iki byabaye deba noneho? Therese Kayikwamba ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arengeje imyaka 40 y'amavuko, ntarigera yubaka urugo. Amaze gusinya amasezerano y'amahoro ya Washington, Tshisekedi yaramushimiye amuhereza na bouquet de fleurs. Ari naho abakongomani benshi bahereye batekereza kwiyandisha ushobora kuba ari ya Tshisekedi. Bisobanuye iki? Nimba Bertrand Bisimwa ari i Doha muri Qatar, yarangiza agatangariza abaturage bari mu bice bigaruriye bati ni muryame musinzire, ibintu hano bimeze neza, afite amakuru. Kandi ku ruhande rwabo mu by'ukuri ni ibyishimo. Bivuze ko n'ibyaduha barinze babisinya, AFC M23 ikiri muri bya bice. Ubundi ku ruhande rwa AFC M23 nta nsinzi iruta iyo. Ni mu gihe kandi u Rwanda narwo biciye muri Yolande Makolo no umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ngira ngo yarari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Kongo bisinya ari amasezerano Makolo yarahibereye. Igisubizo kizakura AFC M23 mu bice yafashe kizava he noneho ku ruhande rwa Kongo? Munyibwiriraho kizava. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Reka mbasuze cyane nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu twabateguriye. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Robert Sympathique Iyandemye. Muramenyere ko dusanzwe tugirana ikiganiro cyangwa se ibiganiro mu buryo bugiye butandukanye. N'uyu munsi rero niko bimeze. Bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV, reka mbabwire ko muri iki kiganiro cya none turi buze kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko turi buze kwibanda ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo nyuma y'igihe kirekire cyane Kongo yaranze kuyasinya cyangwa se yumva itazayasinya, ariko ikaba yayasinye. Ngira ngo benshi mwamaze kubyumva, ariko se ntimwibajije habaye iki? Byagenze bite kugira ngo noneho Kongo yemere gusinya amasezerano yari yaranze gusinya mu minsi ishize kandi kayasinya nta cyahindutse? Ibyari byatumye yanga kuyasinya ubushize nta cyahindutse, nta byigeze biba, ariko noneho bayasinye. Habaye iki? Ikiro turi buze kukigarukaho nkuko nagiye mbibabwira, nkababwira nti mu by'ukuri aya masezerano yose muri kugenda mubona nta n'ubushobozi Kongo igifite bwo kuyikuramo. Ikindi kandi yabishaka itabishaka, yabikunda itabikunda, aya masezerano azasinywa. Bamwe rero bagira uko babyumva, abandi bagira uko babyumva, bamwe bakagira uko babifata, abandi bagira uko babifata. Noneho nta nubwo ari ugusinya biriya bya Washington gutyo gusa hagati y'u Rwanda na Kongo by'ibijyanye na integration economique. Noneho na Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23, apana AFC M23, kuko bigeze kuri AFC M23 Bertrand Bisimwa ahita aza ari coordinateur adjoint, ariko bigeze kuri M23 yonyine AFC bayikuyemo, umuyobozi wayo ni Bertrand Bisimwa. Ari nayo mpamvu mwabonye ko Bertrand Bisimwa noneho ari Doha. Mwakiriye mute kubona AFC M23 iri Doha? None hariko hatagiye ya delegation nko bisanzwe, hakagendaho Bertrand Bisimwa. Yamara kujyayo agahita ko anasora tweet atangaza mu by'ukuri ko ibintu bikomeje kumera neza, anizeza umutekano usesuye abaturage bari mu bice bigaruriye. Habaye iki? Ibi nabyo rero tugiye kubigarukaho. Muri rusange rero ibyo turi buze kugaruka turebe icyaba cyabiteye, ndetse turi buze no kureba
ukuntu Therese Kayikwamba Wagner minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bigiye hanze bigatangira kuvugwa ko atwite kandi ngo uwamuteye iyo nda ntabwo azwi cyangwa se nta mugabo afite ntarigera ashinga urugo mu buryo buzwi, abandi bakagenda babigira uko bavuga ko ari Tshisekedi, bikaba ibintu birebire. Noneho nawe yakoze akantu ntishimiye, ntekereza ko kari akantu ariko kari buze kuza kugira ukundi kuntu kamugaragaza bitari byiza. Yahisemo kujyana abanyamakuru bo kuri YouTube bariho ba Pero Ruwara ngo kubajyana mu nkiko mu Bubiligi n'abandi. Ariko ministre ushatse guhangana n'aba YouTuber ngo bari kumuvuga kuri izi mbuga zabo, agashaka kurekrama, ashaka kubigira intambara, niwe bizagiraho ingaruka. Ahubwo araza gutanga ijambo no ku bandi. Mu by'ukuri kuba twite si ikibazo, ntibyagakwiye no kuba ikibazo, ariko kuba buri muntu wese ari kuza amufataho ijambo nawe agashaka kugerageza kurwana iyo ntambara biraza kumugora. Ubundi hariya ngiye ku giti cyane numva yarakwiye guceceka nk'umubyeyi utwite akituriza, kuko ntiyabuza abavuga kuvuga, yewe izarinda ivuka. Nubwo abangaba bari kugenda avuga bagira izarinda ivuka bakivuga kuri iriya nda. Niyo mpamvu rero ngiye sinifuzaga ko yagira ukuntu aza mu itangazamakuru azagaragaza uburyo agiye kwiyambaza inzego z'ubutabera n'iki, nabigerageze arebe. Ariko aba bantu bo kuri YouTube iyo ugerageje gushaka kubereka ko hari ukuntu ugiye, nabo barushaho gukaza umurego. Abo yabonaga ari 2, 3, 4 bashobora kuba 200. Nta hantu yabarega, nta n'ukuntu ibyo bintu yabyitwaramo. Aho ngaho rero nkaba mbona ko yarakwiye kubyihorera, ntajye muri duel nabo, ahubwo akituriza. Ibyo byose rero ni bimwe mu byo turi buze kugarukaho nk'uko nakomeje kubibabwira. Si nibyo gusa kandi turi buze no kugaruka ku bintu bitandukanye na Masadi Bulos. Hari ibyo yatangaje kuri ariya masezerano. Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba n'umuvugizi wa guverinoma, nawe yagize icyo avuga. Ya magambo yose mwajyaga mwumva agenda avuga bizagenda gutya, harashize na masaha 48 yararimo buriya avuze ngo ibiganiro barimo idoha ngo nibyo gusenya umutwe wa AFC M23, ngo gusenya AFC M23 niyo gahunda ihari idoha, birarangiye. None n'amasaha 48 cyangwa se iminsi 2 ntirashira, AFC M23 nayo yibereye idoha, ahubwo iri gutangariza abaturage bari mu bice yafasha abwira ati nimutuze, muryame, musinzire, ibintu biri kugenda neza, biri kujya ku murongo. Uyu rero Patrick Muyaya wari umaze iminsi 2 cyangwa 1 n'igice avuze ati ibyo turi kuganira n'ibyo gusenya AFC M23, noneho yazanye indi nyito nshya. Yazanye indi nyito nshya. Ubwo iyo nyito nayo turaje tuyigarukeho. Ni mu gihe kandi u Rwanda narwo biciye muri Yolande Makolo n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ngira ngo yarari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Kongo bisinya ari amasezerano Makolo yarahibereye. Nawe rero akaba ari kugaragaza ibyishimo byuko u Rwanda rwageze ku masezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akanashimira ko byabereye mu maso y'umunyamabanga wa leta witwa Huka ndetse na Masadi Bulos. Abo rero bari bahari bari kureba uburyo izo mpande zombi zisinyana amasezerano. Ikindi na Tshisekedi yari yayivugiye kuri ibi bintu bya Doha mu nama muri Brazil, aho yaraganiriye n'abaturage b'abakongomani batuye muri Brazil, ababwira ko mu by'ukuri ngo yishimiye ko hari ibintu bigiye gutangazwa biturutse i Doha ndetse na Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko bigiye gutangazwa nta gihe kinini kigihari. Ibyo ngibyo rero nabyo bikaba byabaye ndetse bikaba byabaye neza cyane. Muri rusange rero ibyo ni bimwe mu bintu tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu, ndetse n'ibindi biba ngombwa turaza tugenda tubigarukaho. Reka rero mbashimire kandi mbahereze ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye nk'uko nabibabwiye, tugiye kugihera kuri iyi nkuru y'isinywa ry'amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Ngira ngo ni amasezerano ajyanye n'iby'ubukungu muri rusange hagati y'u Rwanda na Kongo, bagomba kuba bahuriyeho bagakora bafatanya. Ngira ngo mwese mushobora kwibaza ikibaye, habaye iki kugira ngo noneho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyemere? Bigenze bite? Nibuke
aya masezerano niyo yari agiye gusinywa mu minsi yashize. Ku munota wa nyuma Tshisekedi ahita ahamagara delegasiyo yari iri Doha, yari iri i Washington, arababwira ngo mwibisinya ni mubireke. Ariko icyo gihe naraje nkora ibiganiro ndababwira ngo ariko nubwo mubona bimeze gutya ari kugenda hindagurika, hari aho bizagera Kongo iba itagifite ubushobozi bwo kubisubiza inyuma cyangwa se bwo kubivuga uko yishakiye. Hahandi rero nababwiraga hageze kuko icyari cyatumye Tshisekedi avuga ngo ntibasinya ayo masezerano. Yavugaga ko hari ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, ngo kugira ngo ayo masezerano asinywe 90% by'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibanze zihave. Urabyumva? Ngo zibanze zihave. Zirangije ntizahava. Impamvu zitahavuye nta n'izari zihari. Bivuze ngo kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo mu by'ukuri yari turufu leta ya Kongo yagenderagaho, ariko itagira ahandi hantu iririsha. Ikirengagiza ko u Rwanda rwavuze ko rwashyizeho icyitwa ingamba z'ubwirinzi. Ubu rero nona turi kuvugana habaye iki? Kongo yasinye amasezerano, babandi bitaga ingabo z'u Rwanda nta numwe babonye, nta nuvuyeyo. Hano rero ngahita mbona ko Kongo ubu iri kubisinya, yabishaka itanabishaka, ariko iri kwemera kubisinya kubera yuko ubundi bikiri no mu biganza byayo. Ahangaha mwibuke Perezida Tshisekedi ari mu Misiri ejo bundi akavuga ngo u Rwanda ngo rufite gahunda yo kwiyomekaho bino bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo nibyo bari baratangiye bavuga mu myaka 5 ishize, abigaruye ku munota wa nyuma bagiye gusinya. Ageze muri Brazil ahita ahindura imvugo, aravuga atoya tugiye kubisinya kandi vuba. Abo baturage ba Kongo Tshisekedi ari magira ari cyabagaraguza gati, ababwira ngo tugiye gukora ibi, dukora ibi tubigenze gutya bigende bitya, birangira bite? Ibyo ngibyo nabyo ndumva ari ibintu byo kumva nyine gutya abantu ntibabitinde, kuko Tshisekedi we arakubwira ngo nta kizaba, mu kanya ukabona birabaye, ntabyo nzasinya, mu kanya ukabona arasinye. Ariko ari muri Brazil yasabye abaturage ba Kongo ko amasezerano ya Washington agiye gusinywa ndetse n'ibya Doha vuba cyane bigiye gusinywa, ariko abasaba kutazitwara nabi nyuma y'ibyasinyiwe yaba Washington na Doha. Yasabye abakongomani kwitwararika bakabyitondamo ngo kuko nyuma ngo hari ibindi bizaba bihari byo gutekerezwaho. Ibyo byose rero jewe nkuko nagiye mbibabwira, nababwiraga ko ari ibimenyetso byiza byeruye bigaragaza ko Tshisekedi atizeye ibizava i Doha ku ruhande rwa Kinshasa, kandi ntazabibuza kuvamo kuko ibiganiro bya Doha bigomba kuza byunganira ibiganiro bya Washington n'amasezerano ya Washington. Bisobanuye ngo ibya Doha bitabaye ngo bigende neza, n'ibya Washington byaba bipfuye. Ibi ngibi ni nabyo nari nababwiye ubushize, ndababwira nti ntabwo amahanga cyangwa se abahuza bashobora kwemera ko Tshisekedi yitwara atya ngo birangirire ahangaha. Biraza kurangira bamushyizeho n'igitutu banamutegeke kubisinya kuko biruzuzanya. Nta kuntu ushobora bo bari gushingira cyangwa se bakemera ibya Washington ariko ibya Doha bakabigendamo biguru ntege nk'abatabishaka, kandi mu by'ukuri ibya Washington ntibyagira agaciro ibya Doha bitarangiye kandi neza. Aho ngaho rero niho Tshisekedi yagendaga ayobereza abakongomani akabashyira mu cyeragati ntibamenye ikijya mbere, ariko ubu ndatekereza ko aho bigeze birasobanutse. Byaterwaga n'iki? Byaterwaga nuko amasezerano ya Washington bayasinye AFC M23 ikiri mu bice yigaruriye. Abakongomani bizezwa ko ibya Doha bizarangira amahoro abonetse hagaruwe ubutegetsi bwa leta AFC M23 itakiriho. None muri Amerika bakomeje gusinya ibijyanye na economy hagati y'ibihugu byombi. AFC M23 i Doha na Kinshasa, yaba Tshisekedi aravuga ko bimeze neza, yaba AFC M23 wicaye muri Bertrand Bisimwa nawe yavuze ko bimeze neza. Aho ngaho rero tukiraho bisobanuye iki? Nimba Bertrand Bisimwa ari i Doha muri Qatar, yarangiza agatangariza abaturage bari mu bice bigaruriye bati ni muryame musinzire ibintu hano bimeze neza, afite amakuru, kandi ku ruhande rwabo mu by'ukuri ni ibyishimo. Bivuze ko n'ibya Doha barinze babisinya AFC M23 ikiri muri bya bice. Ubundi ku ruhande rwa AFC M23 nta nsinzi iruta iyo.
mbisubiremo, ku ruhande rwa AFC M23 nta ntsinzi iruta iyo. None se murambwira ko Amerika na Qatar inyuma yaho Kongo noneho yakwiyambaza nde? Reka mbanze nanababwire buriya ko buriya Qatar igira ministeri ishinzwe ubuhuza. Igihugu bita Qatar gifite ministeri ishinzwe ubuhuza, guhuza no kunga abashyamiranye, yaba ibihugu yaba imitwe y'inyeshyamba ku isi. Igihugu cya Qatar gifite iyo ministeri ishinzwe ubuhuza ndetse ifite na budget. Ndagira mbabwire ko ntabwo Qatar yaba ari Kongo na AFC M23 ihuje gusa, oya. Qatar yanahuje Amerika n'ibyihebe. Qatar yatumye Amerika na Afghanistan biyunga, baraganira bagira ku masezerano, Amerika iva muri Afghanistan n'ibindi n'ahandi. Ntabwo rero Qatar yashoboraga kunanirwa ibintu bya Kongo na AFC M23, ndetse cyane bo byari biboroheye kubera yuko bungaga abavandimwe. Hari guverinoma ya Kinshasa na AFC M23 bose ni abakongomani. Ngira ngo ibyo byo birumvikana. Ni nawo musaruro rero wagaragaye, ni nawo musaruro wavuyemo. Gusa hari benshi batari biteze ko ariko bigomba kugenda cyangwa se ko ariko byagenda. Papa, waba wari witeguye ko ari kuri abigenda, waba utari ubyiteguye, ni kuri bigomba kugenda. Kandi ibintu twagiye tubivuga tukababwira tuti ibi bintu uko bimeze, uko bigaragara, n'ikizagenda gikurikira bizarangira AFC M23 ishinze imizi ku buryo no kwinyeganyeza bizagorana. None se ubu ngubu hari abantu mukiri kujijinganya? None se ubu ngubu muracyari mu rungabanga muvuga muti AFC M23 igiye gukubitwa, nimara gukubitwa u Rwanda ruraswe, ahasigaye bigenda neza? Wapi! AFC M23 izaguma mu bice yafashe ndetse izakomeza nabigenzura. Abatekerezaga ko hari igihe kizagera AFC M23 ikava muri biriya bice, rwose niba ari no kurira ni murire hakiri kare, muba mwihanagura munahore kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nawe utegereje ngo uzarira ubonye ihagumye, ni nyuma y'igihe kingana iki? Ni nyuma y'imyaka 3, ni nyuma y'imyaka 5, ni nyuma y'imyaka 10, ni 15, ni 20. Kimwe mu bintu umuntu wese ujijutse usobanutse ureba kure adakwiye gutegereza, ni ugutegereza ko AFC zava muri biriya bice. Ikindi, umuntu ureba kure uzi bijya mbere ntategereze ko hari ikintu Kinshasa ishobora gukora, haba mu biganiro no mu ntambara ku mututu y'imbunda. Ngikura AFC hariya ikiriho bagomba kugira uko bemeranywa, bakabana, bakayoborana, ibintu byose kandi bikagenda neza. Ubu rero none tuvugana, Kongo yemeye. Kongo yemeye icyaha. None ngewe mujye muri commentaire mumbwire ubu igisubizo kizakura AFC M23 mu bice yafashe kizava he noneho ku ruhande rwa Kongo? Munyibwiriraho kizava. Kongo izagikura he? Noneho ahubwo bise ko bigaragara ko ikibazo Kongo yatekerezaga ko gishobora kuba gituruka outside ya Kongo ni kirorere. Ahubwo Kongo nigende yumvira ababirigi ya nama bagiriye Kongo, babwira atariko nubwo mugenda mufata ibibazo bya Kongo mukabyegeka ku bandi, icyo gihe baminingaga u Rwanda batoya 50% Kongo nta mahoro nta mutekano, ubuyobozi ntibwemewe. Biravuga ko Tshisekedi ngo 2018 manda ya mbere atatowe, iya kabiri nayo ngo ntiyato. Ibyo n'ababirigi babivuze sigewe mu nteko ishinga amategeko. Bavuga ko n'inteko ishinga amategeko ya Kongo nayo ubwayo nta kigenda, idahari, nta perezida, ntaki, nubwo bari gushaka uzasimbura Vital Kamerhe. Bavuga ibijyanye na opposition, bavuga ibintu byinshi cyane ababirigi, ibintu batigeze bavuga kuri Kongo. Noneho barabivuze, baratura barerura, baravuga ati Kongo emera ibibazo ufite imbere mu gihugu, ibibazo byose wibyegeka ku bandi, ibibazo byose wibyegeka ku Rwanda. Naho abandi bagenda bafifika amateka, bayahindura, bayabeshya, u Rwanda bagira gutya kurusiga isura mbi ku isi. Reka nkubwire nongere mbisubiremo, induru nyinshi ntikura inzoka mu rwobo. Buriya ubonye inzoka yinjiye ahantu mu mwobo mukazana rokobuteri ikaza igahindira hejuru ya wa mwobo, ntacyo bishobora gutwara ya nzoka, yewe ntiyanavamo ngo izirunguruka iyo nduru basiri. Oya, u Rwanda narwo
ni igihugu gishikamye cyemye isi yose izi kandi yemera, ku buryo kugenda ugira ngo uraza kuruvuga kugira ngo rusebe rutakaze amanota bigire gutya abayobozi barwo oya. Kubera yuko u Rwanda ntabwo ibikorwa by'u Rwanda bisabwa kugirwaho impaka cyangwa se ngo umuntu agende abanza ajye kubishaka mu bitabo agire gute, oya. N'amaso araguhereza akakwereka icyo gihugu barimo kuvuga urwo Rwanda ni uruhe, ni igihugu kimeze gite. Ni ibintu umuntu wese arebesha amaso. Urajya kuvuga u Rwanda ku mutekano bakakubwira ko urwo Rwanda uri kuvuga hari ibindi bihugu rwagiye guha umutekano. Wajya kuvuga ubukungu bakakwereka ko u Rwanda ari igihugu kizamuka neza buri mwaka mu bukungu. Wajya muri tourism bakakubwira ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika gifite ibikorwa remezo byiza by'ubukerarugendo rwahawe n'igihembo mu Bwongereza ejo bundi. Wagera ku bijyanye na serivisi bakakubwira ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika gitanga serivisi, ikimenyetso cya mbere n'ikimenyimenyi ni inama u Rwanda rwakira mpuzamahanga. Wagera muri sport, u Rwanda ruri imbere cyane mu myidagaduro na siporo, rufite inzu y'imyidagaduro BK Arena isi yose irabizi. Ngira ngo mu kiganiro cyitwa Good Morning America Davido yavuze ko ubungubu Afurika imeze neza bitewe n'uko nayo yatangiye kwibonamo ibikorwa remezo by'imyidagaduro. Ahita atanga urugero ku nzu yitwa BK Arena iri i Kigali mu Rwanda, ndetse no kubivuga gutya rega yanashimangiraga igitaramo afite azakorera hano mu Rwanda ejo bundi muri uku kwa 12 matariki 5 ya mbere. Dufite stade Amahoro isi yose irayizi. Ibyo tubyihorere tuze mu bijyanye n'ubuvuzi. Mu buvuzi u Rwanda rufite ikintu cyitwa mutuelle de santé, ubwisungane mu kwivuza, aho abaturage batanga amafaranga make ya buri muturage kuri buri rugo bitewe n'abagize umuryango, ariko abanyarwanda bose bakivuriza kuri ayo mafaranga yatanzwe. Twagera mu mashuri mu Rwanda hari system ya 9 years basic education yaje guhinduka 12 years basic education. Bivaho ngaho ntibyagarukiraho, u Rwanda rushinga amashuri y'amativet yigisha ubumenyi ngiro, bashyiraho segonderi na kaminuza y'ubumenyi ngiro. Ibyo byose birahari. Tujye mu bikorwa remezo by'igihugu, u Rwanda rwubatse amahoteli, u Rwanda rwubatse imihanda n'ibindi byinshi cyane. Mu mutekano u Rwanda rufite igisirikare, imitamenwa, nk'uko natangiye mbibabwira bajya no kugarura amahoro ahandi yabuze. Igihugu cyagize ikihebe kikavuga ati Rwanda ni mudukize ibi byihebe, bugacya byarangiye. U Rwanda rero igihe cyarageze muzenguruka isi muvuga ngo nta mabuye y'agaciro rugira. Igihugu cya mbere cyeretse isi ko u Rwanda rugira amabuye y'agaciro ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo amabuye y'agaciro avuye mu Rwanda ashobora kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyamerika bakabyishimira bakabyandika bakagira gute, wowe usigaye ku isi ngo unanirwe kwemera ko igihugu cy'u Rwanda gifite amabuye y'agaciro kandi Amerika yarasinyanye n'u Rwanda. Bivuze ngo ni nacyo gicogoje Kongo. Ntabwo Kongo ishobora kubona Amerika isinyanye n'u Rwanda deal mu bijyanye n'amabuye y'agaciro ngo Kongo izongere gutinyuka mu kanwa kayo kuvuga ko u Rwanda rutagira amabuye y'agaciro. N'ubundi yaba ari ya motifu y'urwitwazo gusa itagira ikibafasha n'ikibagezaho. Namwe mu nyumvire, kuko ntabwo bicyumvikana ukuntu ushobora kuvuga ngo u Rwanda ngo ntabwo rugira amabuye y'agaciro kandi u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gucuruzanya mu mabuye y'agaciro. Ahubwo aho kugira ngo muvuge mutyo mwavuga ngo u Rwanda rufite amabuye y'agaciro ariko makeya atangana na ya Kongo. Ariko kuvuga ngo nta mabuye y'agaciro rugira, none ebana erega no Burundi mwari mwarabuvumiye hamwe n'u Rwanda ngo nta mabuye y'agaciro bugira, bo bari gushora amakamyo se mureba noneho ni muhakane. Ukuri rero kwamaze kujya hanze, bya bindi mwagenaga mu buhise u Rwanda nta mabuye y'agaciro rugira, icyo cyavuyeho. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, amasezerano yose muyasinye ntazo mubonye. U Rwanda rwateye Kongo, amasezerano yose mwasinye nta na hamwe hari ijambo rivuga ko u Rwanda rwateye Kongo. None se ubwo
birangiye bite? Birangiye uko Kongo itabyifuzaga, uko itabishakaga, kandi byose bitewe n'uko yanze ibiganiro guhera AFC M23 ikiri Bunagana. Burya yemera ibiganiro bakiri Bunagana batarafatana santimetero imwe, bari kuyemerera ibyo bashaka. Ariko aho yafashe ubutaka bungana na kilometero kari 34, ukababwira ngo abo bantu uraza kubabwira icyo ushaka, ngo nimuve hano bahave, ngo nimugire gutya bishoboke, ntabwo bishobora gushoboka. Ni nako birangiye bahagumye. Babandi mwari mwiteze indege zizaturuka muri Amerika no mu Burayi zikaza kurasa AFC M23, forget about. Nta kivuyemo. Uretse ko nababitekerezaga ni abantu batagendana n'isi yo mu 2025, nibo babitekerezaga. Nibo babitekerezaga. Ubu rero ibintu byasobanutse, ibintu biri ku murongo, no gutegereza tukareba. Ariko Kongo isinye amasezerano nta gihindutse ku byari byaratumye yanga kuyasinya. Ndiye ndashaka mwigira muri commentaire, mwebwe mutubwire mubonye birangiye bite, amahereza bayayaye. Ahasigaye namwe mujya muza muvuga baraje AFC M23, mukayiha amasaha, mukayiha iminsi, mukayiha ibyumweru, mukayiha amezi. Namwe ni muze noneho muvuga igihe muyihaye. AFC M23 muyihaye igihe kingana iki? Nyamara mwibuke ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zikiriho, zo zishobora no kuvaho FDLR itarasenywa. Kinshasa ntiyatangaje ngo gusenya FDLR byanze, kandi bari kuvuga ngo abantu bo muri FDLR ngo bari kujya kwiripotinga kuri MONUSCO. Iyo ni igisirikare cya Kongo cyabivuze, ngo bari kujya kwiripotinga kuri MONUSCO, ng'ingabo z'u Rwanda zikabahagarika kubuye butaka ng'imbere muri Kongo. None se ubwo mwavuga gute ko nabo muri kubona, kandi mwaravuga ko ngo bari kuza ingabo z'u Rwanda zikababuza? Ntibisobanuye ko mwari muzi aho bari. Ikindi kandi leta ya Kinshasa izi FDLR aho ziri, izi n'abari bo, no kwidashaka kubatanga bitewe n'ibyo bakoze. Babashyize mu gisirikare cyabo, babashyira mu zindi nzego zabo. Nta kundi byagenda rero, kuko gusenya FDLR ntaho bitaniye no gusenya FARDC. Ariko ikijyanye no gusenya FARDC cyo Tshisekedi ari kukikorera, kuko Tshisekedi afite gahunda yo gusenya FARDC. Warayifite, yaranabitangiye ku bantu babireba barabibona. Ahubwo ikibazo, gusenya FARDC ari kuyisenya ate? Ari kuyisenya akuramo umuntu wese w'umusirikare witwa ko ari umunyamurenge. Nibwo buryo ari gusenyamo FARDC, ngo kuko abanyamurenge bose barimo hariya ngo ni abateretere. Abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu gisirikare cya Kongo ni abateretere ntabashaka. Nubwo buryo ari gusenyamo FARDC, ariko nyamara akayisenya ari kwensera, ntakora kuri FDLR, zo zigumamo ndetse zigakomeza kuba ari nabo bashefu. Agafunga abo bita abateretere b'abanyamurenge, ariko FDLR zo zigakomeza ku mirongo y'imbere kandi zikaganza. Gusa ni akazi ka Kongo Kinshasa gusenya FDLR. Sinzi ari akazi kandi wundi, ni aka Kongo Kinshasa gusenya FDLR. Ibyo rero turakomeza tubitegereze, turebe uburyo bazayisenya. Ukwigiza nkana no kwinyuza hirya no hino bya Kinshasa, ibyo nabyo sinzi icyo abantu babitekerezaho, ariko uko niko kuri guhari. Ibi byo rero byo gusinya amasezerano n'ibyo bya Kongo, reka tubicumbikira aha ngaha, dukomeze dutegereze. Turi kubategura n'ibindi biganiro byenda, ejo tuzaza tubabwira ibishya biriho nuko Kongo n'abakongomani bari kwitwara nyuma yo gusinya aya masezerano. Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabigarutseho kenshi mbabwira ntaratwite, ariko kuba twite byateje ikibazo muri Kongo. Bari kuvuga ibyo bashaka kandi abahanga bakayigereka kuri Tshisekedi. Therese Kayikwamba yari atarigere agira icyo atangaza ku bijyanye no kuba yabatwite cyangwa adatwite, ariko isi yose yatunguwe no kubona Therese Kayikwamba asohora inyandiko ivuga ko ngo agomba gukora igishoboka cyose akarinda umwana we kandi akarinda umuryango we, yewe akarinda n'inshingano ze. Ubu rero nta kinyoma kikirimo. Therese Kayikwamba nawe yamaze kwemera ko atwite. Icyo cyo ndikiri ikibazo. Therese Kayikwamba aratwite, kandi no gutwita ku mugore rwose si ikibazo habe namba nge mbivuge mbisubiremo. Ariko kubera iki byabaye deba noneho? Therese Kayikwamba ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arengeje imyaka 40 y'amavuko, ntarigera yubaka urugo. Amaze gusinya amasezerano
y'amahoro ya Washington, Tshisekedi yaramushimiye amuhereza na bouquet de fleurs, ari naho abakongomani benshi bahereye batekereza ko iyi yandi ishobora kuba ari iya Tshisekedi. Mu gukomeza kubivuga gutyo rero byababaje Therese Kayikwamba, cyane cyane abanyamakuru bari ku ruhande rutavuga rumwe na leta ya Kinshasa. Bo baravuga ko Therese Kayikwamba atwite, bakamusaba ngo kuvuga se w'umwana. Bari kubivuga bagambira iki cyangwa iki batumbereye? Bategereje ko avuga ngo se w'umwana ni Tshisekedi. Nicyo bategereje, cyangwa se akababwira ngo si Tshisekedi. Ariko ibijyanye na se w'umwana ndatekereza ko ntawe bireba. Ariko nanone iyo ni inkuru nyine irakomeza ivugwe. Ibi rero bya Kayikwamba byo kujya nawe mu itangazamakuru agashaka guhangana na bareba YouTuberi, biraza kumugaragaza nabi kandi nta gisubizo biri buze kumuha. Nabonye harimo ba Pero Luwala n'abandi. Pero Luwala yarahunze, ari mu buhungiro, ni umunyamakuru ariko ufitanye ikibazo na leta ya Tshisekedi, akaba ari mu batavuga rumwe nayo. Rero muri uko kutavuga rumwe nayo, we yagiye kuvuga nyine amena umuceri, niko bisigaye byitwa. Sinuyu gusa Pero Luwala we yagiye avuga n'abandi. Hari indi nshoreke nayo yageze ashinja Tshisekedi yitwa Gisele, ngira ngo ababizi murabizi. Ubu rero Therese Kayikwamba yiyambaje inzego z'ubutabera z'Ububirigi kugira ngo bashe gukurikirana abo bantu. Ariko se byari ngombwa ko Therese Kayikwamba ajya mu mitsi na bariya bantu? Kuko bariya bo ushobora kubona bameze nk'abadafite icyo bahomba, ariko nanone ibyo bavuga kuri we ashobora kuba ari kubona ko bari kumwicira izina, bari kumwanduriza izina, ari harassment arimo gukorerwa, akaba yakwiyambaza izo nzego. Ariko bishobora kutarangira bimuhaye igisubizo nk'uko abyifuza, kuko niba Pero Luwala ari umunyamakuru w'umukongomani, ashobora kuza akavuga ati jyewe ariko navuze nyine nk'umuntu ugomba kuvuga kandi mfite uburenganzira bwo kuvuga. Ahubwo niba ibyo navuze atari ibyo adatwite, azazi nyine anyumuze ko adatwite. Ugasanga ahubwo noneho birangiye arushijeho gutanga ijambo, bikarangira rero kibaye ikibazo. Ugasanga kandi ari gutanga ijambo ku bantu atarakwiye kuba ari heza. Ubundi ibi ngibi byagaragaje Kayikwamba nk'umuntu uri gushaka kugerageza kwisobanura, kandi mu kugerageza gushaka kwisobanura ndatekereza ko bitamuhereza igisubizo cyiza yifuza cyangwa ategereje mu kuba yajya mu nkiko. Ntabwo rero mbona ko yagakwiye kugenda yisobanura kuri biriya bintu, ahubwo akwiye kureba ubundi buryo yabyitwaramo, kandi ntabwo azigera abuza abavuga kuvuga. Therese Kayikwamba rero nuko bimeze. Ubwo nabyo no gutegereza tukareba amaherezo, cyangwa se niba na papa w'umwana azamenyekana. Ibyo nabyo nyine ni ibintu abantu bagomba gutegereza. Uwitwa Patrick Muyaya, ku bijyanye n'aya masezerano yasinywe hagati ya Kongo n'u Rwanda, Patrick Muyaya yagize ngo le gouvernement rappelle que la mise en œuvre effective de ces cadres prendra effet au terme de la bonne exécution du CONOPS annexé à l'accord de paix du 27 juin 2025 et de l'ordre opérationnel adopté par les partis dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination de sécurité approuvé par le comité conjoint de surveillance. Sera établi un lien indissociable entre sécurité, stabilité et développement, et souligner que l'établissement d'une paix intégrale doit précéder les affaires économiques. Extrait du communiqué du gouvernement en réaction au Palais Society novembre 2025 à Washington DC du cadre d'intégration économique régionale. Ahangaha rero Patrick Muyaya nyine aragerageza kwibutsa ko nubwo aya masezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo atari ko hari ibintu bigomba kwitabwaho. Muri ibyo ngibyo ngo hari ikintu cyitwa CONOPS gikubiye mu masezerano ya Washington, icyo kigomba kwitabwaho ngo n'ibindi bikubiye muri ayo masezerano. Ariko papa, ko mwamaze gusinya se
nibitaba amaherezo azaba yahe? Ahangaha rero ubundi hano niho ruzingiye. Bamaze gusinya Kongo igaruye bya Konobusi. Muri Konobusi harimo bya bintu bya 2773 gushyira restauration de l'autorité de l'État n'ibindi nibyo bikubiye muri Konobusi. Kongo isinye bitarashyirwa mu bikorwa kandi gusinya byo byarangiye. Inyuma ya sinya ikigomba gukurikiraho ni ukubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano yasinywe. None si bingi batangazana mu bya Konobusi nibitaba mugira ngo muzasinyura. Ibi ngibi nuko ari byo leta ya Kinshasa yajyaga yitwaza bigatuma idasinya. None yahatiwe gusinya bitarasinywa kandi yasinye. None Patrick Muyaya ikimwaro kiramukoze abuze icyo abwira abakongomani, agarutse basubiriramo bya bindi ariko agaruka avuga ko basinye, ahubwo agaruka bisubiramo. Ntacyo bizakora, nta nicyo bizafasha. Ahangaha rero ni ikimwaro kuri Muyaya, amagambo menshi yagiye avuga, ibinyoma byinshi yagiye abeshya abakongomani, ngira ngo birangiye mwese mwiboneye ko nta kivuyemo. U Rwanda biciye muri Yolande Macron nk'umuvugizi w'u Rwanda wa guverinoma y'u Rwanda, u Rwanda rwatangaje ko rubyishimiye kandi ko ibintu ari amahoro. Tshisekedi nawe yatangaje ko ari amahoro inyuma y'ibingibi bya Washington, yavuze ko n'ibya Doha nabyo ejo bundi gatoya barabisinya. Mu gusoza kino kiganiro hari amakuru yari amaze iminsi ahari avuga yuko ngo ku itariki 13 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ngo bazajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira umukono kuri aya masezerano bwa nyuma. Oya, ibyo nabyo mbaye mbabwiye mwe mubiretse, nta birimo nta bihari kubera yuko ugendeye kuri agenda ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 13 azaba ari Colombia, kandi nimba azaba ari Colombia ntabwo bishobora gushoboka yuko basinyira aya masezerano Trump adahari. Ibyo rero bisobanuye yuko guhura kwa Perezida Kagame na Tshisekedi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Trump biracyapendinze, igihe cyanyacyo kizatangazwa, tuzakibabwira, kizamenyekana. Ahubwo zira tariki 13 z'ukwa 11 ni deadline yahawe ibiganiro bya Doha. Donc Doha hagati ya FCM23 na leta ya Kinshasa bagomba kuba bamaze gusinya byarangiye. Ikindi, bombi impande zombi zifite draft. Kinshasa ifite draft ibikubiye muri ayo masezerano y'ibyo bazasinya, na FCM23 ifite draft. Iyo draft rero kuba na Bertrand Bisimwa ari Doha agatangaza avuga ati baturage bacu nimutuze nimugubwe neza, ndinde wo kubihinyuza. FCM23 rero iri mu nsinzi kandi muzabibona, bazayishimira. Reka rero namwe mbashimire inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro cyacu, turakomeza tubategurira n'ibindi biganiro. Njye rero bateguriye iki kiganiro kandi bakibagezagaho nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbashimire cyane, mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ndabakunda cyane.